E Pyllait ye phi varo ki khubor ki wakwa open snyao cha phi wa ka Manchester United da Pyllait ko ya ki dur wa Nyngkong yong u Cristiano Ronaldo WhatsApp o ya ka jersey wa Thymme ka Manchester United nebenta u arhaja arphawi arhaja arphaw ar season ya ka ni ka dur da chon ki ya u Cristiano Ronaldo ha ka jersey ka club Manchester United hadin wa da dep sign ne soy u ya ka contract na mo ka circular wa Thymme wa ka club nin kasngi ka le phawi tarik yongubna wa phra arhaja arphawi ha Lisbon Portugal te tons dangi cha ki khubor ka Manchester United da Pyllait ko ya idur wa Nyngkong yong u Cristiano Ronaldo WhatsApp o ya ki sula wa Thymme namo ki jersey wa Thymme ka club Manchester United nei banta ka arhaja arphawi arhaja arphaw ar season ka club da Pyllait ko ya kini kidur langba ka ransan social media yongka nin kasngi Tuesday kale phawi tarik ubna wa phra arhaja arphawi ka club da ongko wa EME ya ki dur ki wa da kwa phi uyo waro chikatu wa da sub u Cristiano Ronaldo ya ka jersey wa Thymme yong ka club Manchester United nei banta ka arhaja arphawi arhaja arphaw ar season ka club da ong cho ko wa u red icon ne u Ronaldo da kut ka circular namo ka contract ka wa da dep soy u wa ka club Juventus wei da ong kole hanla da mu katte ha Portugal nei da wa pen khre u wo kande ya ka national team yong o tangwa da yi o Pyllait por wo so ya ka circular wa Thymme wa ka club Manchester United cho da ong kam wadang yang i ya u squad number yong u Ronaldo tangwa iwan yong o cha ka ni ka club ha ka sin wa ar daman ko ka wathrang sakhiat i nado naman sin wei kam wa man katte da yu i WhatsApp u Ronaldo ya ka jersey wa Thymme yong ka club ha ka sin wa Nyngkong nado wa mi u wo lai cha ka club Real Madrid lakhat ars nem katu nado wa AO ya ka Manchester United ha usnem arhajar khande u Cristiano Ronaldo wa da emle pound rus nem irta da soy u ya ka circular ka wa arsnem wa ka Manchester United nin kasngi Tuesday ka le phawi tarik ubna wa phra arhaja arphawi te du ki ni don hi ki khubor ki wakwa open snyao chapi yigi khubor da poi chwakut e Pyllait ye phi bro snyao bha ye subscribe your new channel khnangwa yo pten cho phi yo yigi khubor wa Thymme Pyllait chibon